regionalnog centra, da im čestitam na njihovim uspesima i na trudu koju su uložili kroz ovo takmičenje i kroz rad. Takođe pozdravila bih njihove mentore, profesore, porodice i prijatelje, sve one koji su ih podržavali kroz ovo putovanje. Pa svoj utisak na rad regionalnog centra bih pre svega izrazila kroz rad grupe za srpski jezik i književnost koja postoji od januara ove godine i mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni uspesima koje smo ostvarili s obzirom na kratko vreme koje smo imali, jer smo se družili uglavnom svim vikendima osim praznicima i tokom raspusta. Ono što je jako bitno jeste to da smo naučili da se uspesi mogu postići ne samo učenjem, sedenjem u kući, već i druženjem sa vršnjacima i zapravo smo shvatili da najviše znanja ističemo onda kada slušamo svoje vršnjake i kada delimo to znanje. Ono što je jako bitno jeste to da smo svi na neki način ostvarili značajne rezultate i zahvalila bih se našoj mentorki, profesorki Danijeli Mikić-Kovačević, i pozdravila sve svoje prijatelje iz grupe za srpski jezik i književnost. Ono što je isto značajno, pobegla misao, jeste to da nam je ovaj regionalni centar na neki način omogućio da uvidimo da i dalje ima mladih ljudi koji su sposobni da razmišljaju, da misle svojom glavom i da postignu nešto u životu. To je zaista mislim da se svi možemo složiti da živimo u takvom okruženju koje propagira sve ono što je na neki način nezdravo i zaista okruženi smo realitima, zatim nekim muzici i ostalo koja zaista propagira drugačiji način života, ne onaj ispravan. I ovaj regionalni centar nam omogućava da uvidimo prave vrednosti i daje nam šansu da uspemo u životu, to jest svi oni koji imaju neki talent da ga iskažu, pokažu i to isto bih htjela da se zahvalim. I iskreno se nadam da će i kasnije generacije nastaviti da se bave naukom i da učestvuju, jer zaista mnogi ljudi će reći da je kliše rečenica bitno je učestvovati, ne pobediti, ali zaista smatram da je pre svega bitno učestvovati, otkriti neke svoje talente i pokazati pre svega samom sebi da to možeš i uspeti pobediti sebe, svoje strahove i omogućiti svima da vide šta smo mi zaista. Čestitke svima, hvala.